Kani kedai ke All India Radio Shillong ke khubor ban pulih da ilu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ke khubor. Ki Menteri Rang Bak ke Assam bat Meghalaya rangkat ke Kenhuan Menteri kini jengok ya ke langpi ke badan hauput usam jong kini artli ke jala ke badan ruh padang ke jinya ke Japun. Laraki nen kesni ya ke lengko singap ke basis pak wei jong ubabu Raban Singh Kharsuka. Bat rangkat kari barok ke wei laraki ru ya ka press day nen kesni ha Meghalaya. Haswa bingin let cek kubor ke bapnya ini syak skor dia kini kecing penbena. Namar bak India kala tahu history da kecing lak ban ai palat sispak klur kita waitika ban yada na kecing pang COVID-19 ke All India Radio ke ai kuble ya baro ke doktor ke nurse bat ke bai ke nung trai bahakman lamru bat kitu baro ke beladab aitika. Wat la kari kala lak ban kenjo sakan syauni umau mer hendai nge maham ya baro ke nung sngap jungi ba kecing kun persa ya kecing pang COVID kampat kun. Ni kentu namar kata ya ke nung sngap jungi bakin pendap pura kam klo ya kecing aitika bat banyarap ya ke weru bakin aitika. Hakini ki porta masa sungub haban bot ya kini laitali ke rukom le ke basu. Dengi ke jingda kamat bat kamut penjaga iwei ni iwei pan kam le khut ya ke kti bat ke kamat. Lada pidan kam jing tip ke bapanya sapang ke jingpang COVID-19 pun hau national helpline number not iwei alai khandai nyo pra not sauhunri. But iwei not new sun lami hau helpline number ke Meghalaya iwei not pra but iwei not new not. Mentapat ki kubor ke bapanya. Menteri Rang Bak ke Meghalaya Ukonrat ke Sangma bat Menteri Rang Bak ke Assam Himanta Biswa Sama lengkat bat ke Kenhuan Menteri Jongki henen kesngi ke dalit jengok lang ya ke senong langpi ke balong ke wei ni ke senong ke badan hapadeng ke jing ya ke Japun. Habaya keran bat ke nong tok kubor hadin ke jing wan jengok Menteri Rang Bak Ukonrat ke Sangma ulong bakalong ke jing lait ke bansa kan mau na ke benta baro artli ke jela namar ba baro ar ke sorkar jela ke simkya ya ke nikakam na ke benta ke jing bha bat jing mento jong upai ba. Menteri Rang Bak ke Meghalaya ulayatu ba kila buru ba katarik ya ke regional committee bakin ai ki kaipot jongki hakalai potarik menta unai weng arajar arpawei. Hadian kata ki Menteri Rang Bak kan se pheliu jingmut bat ki nongdon benta hala ki jong ki jella bat mangta ki sarkar kan sepengmi ya ke jingtho ke bakhatdo ke biadai bat ki hendriu tali ki shinong badon jing ya kaja. Kayeng kesem jong krau perkhat ke jai bendreu Khasi ubabu Raban Singh Kharsuka rangkat bat kathiar lingwad pay society bat ru ke Khasi department jong ke Sinot College ke la penlong hnen ke sui ya ke jingrakhi ya ke langkhu sngi yap basis pa khatwe jong Raban Singh ha ke bala ple ya ke dur sa kan mau bat umot dur jong ni rang ba da ulam phang ke yang do ba thawan ke jala uba met ba lindo ha ke jing don rangkat ru UMP ke Raja Sabha Dr. WR Khaluki. Haba ajing kren hakene ke jingken mau burom uba met ba lindo ulong ba ke jai bendreu kala don bun ki krau perkhan na du menshwa hendrei ke nanang duna kat nang ya ki por kham tam hakene ke juk ke bamenta wat la ke jing puli ba ke jing nang jing tep ke la kham pensung yang ba ke jing don ki kor ki bor technology ke kten khasiru kala don kam ye ke jing itu kat kum kariti sensyari jong kari India haka khanit ke bapra jongka bat kumta la don kam ya ke jing yaiban ban penken mau ya kini haka sarkar kini khanang ba nga ban yo no ya ke jing itu bat kumta ka long ke badon kam ya ke ri ba ke jai bendreu Khasi barok ka wei baken pendan kam bha ya ka ktin Khasi. Ya kecing aji hikai bahendru sgi halor ke soft skill la penlong lecture hall jong ke Human Resource Development Center HRDC Northeastern Hill University Shillong nin ke sgi kila don alpondre umut kino yeshembenta ke banakaleng kari India ke balawan banya shembenta Director in charge Professor S Ramarao la penpau ke jingkemen halor ke jing shithem jong kino wan shembenta
Uloong baka UGC HRDC nehu kala treshitom bha haki khatsan snam baladem haka ba kala la ban pinya re ka kam ban pinla ikinong hikai nakibenta ba pher jong kari India bakin kinte yek jinglang jingtip haka subject jongki bat haki sap bakidon batru haka jinglong noyalam haka imlang salang. The Department of Environment and Traditional Ecosystems but the Department of Tourism and Travel Management John Martin Luther Christian University kalapin lang yak program kabla aikerteng Natural and Cultural Heritage of Meghalaya hakanehi ke jakapuli hinin kasi. Lapinlong yak program kum shibenta jong ke jingrakhe yak jingdap sanpausnem ke jingyo jalla bapura jong ke Meghalaya. Ukongsan hakane ke program Dr. David Ars Imli ubalong menshua uchairman jongka UPSC ula pelai ba yakakot bala aikateng Cave Pearls of Meghalaya Volume 3 bala pinbit pinbiang Daud Thomas Arbens katba u Commissioner and Secretary ka Meghalaya Dr. D. Vijay Kumar ula pelai ba yaki poster kibayadai bat ka Meghalaya Age bat i Dr. T.K. Karbamon pat ilalong ka Ibalong ka Vice Chancellor jong ka MLCU ilapalay pa iba ya ka novel bala ay ka thing The Pangs of Love bala tho de iba Brian D. Harpran Dali. Kani ka dek All India Radio Shillong ka bawan lam shapi ya ka kubor. Ka Shillong Press Club dakajis nok tilang ba ka Directorate of Information and Public Relations gilarakhi nin kasi ya ka National Press Day halor ka phang ubam shapting ya ka media ha Shillong Club ha ka ba James P.K. Sangma Ministry of Information and Public Relations ulalong ukongsan ha ka jingkren play jong Ministry ulong ba ka kam pathai khubor ka dei ka brit thau banya thu khana ka ba baro nangi persang ban bot ya ka kamram jong kalat pathai kubor kalong ban aye ki jingtep bashisha ban kum upaya ubasaw jong kasanshar patba kadai ban kerna ka bapin priang yeki kubor bam shisha usang ma ulongru bak advertisement policy jong ka jala kala jandap artan bat shen sapin trekam no hakabe dai pat ka jindawa jong kinong thok kubor ka jala bakan thop ya ka journalist pension plan bat ka journalist welfare fund usang ma ulong baka sarkar ka lakular ban pen ulong ya kini ki jindawa Rungkat bat kari barok kawai ke West Janta Hills District Ru kalaraki ya ka 68th All India Cooperative Week arajar aphuwai hinin kasi hajawai. Ka Additional Deputy Commissioner jong ka District ikong Didi Singay habakrana ka jialang ilakantu ya kibriyo bakimday ban klep yu sinyang jong ka State bat District Society hakaban wanra ya ka jinkala haka imlang salang bat jinkiw haka yok ka kon jong baro. Ilakan turu ya kawai pakawai ke society bakanya trelang bat penne ya ke jinga teli bat jinglong khoi long suba haka ken katia ya kene ka cooperative week la rakhiru hakiwai de ki district jong ke jilla Kasang BJP Hagaru Hills Hakala Sking Blay Kalaraki Yaga Jan Jatiya Gaurav Diwas Kum Shibanta Jong Kajinkin Maupuram Yakalang Kusngi Ka Bashispa Saupon Reo Jong Bhagwan Birsa Munda Ubalong Nong Yale Lightlu Jong Kajak Binde Reulum Hagashinong Hatisil Balongre Kabadan Hajan Kaampati Southwest Garu Hills Vice President Jong Kasang BJP Ubakul Hajong Ulalong Kongsan Haka Program Hakajinga Don Lang Kiwede Kinoya lam jong kiseng sang perthai bat ki karya kartha Deputy Commissioner ka West Janta Hills uba Garrett LNS Dykes hinin kasngi ula play ka project eliminating night schools and energy for farms of Janta Hills. Yakane ka project la pentrekam da ka jingis nokti lang bat ka Don Bosco Integrated Development Society bids bat ru ka nabat da ka jing baiting ka jong ka napcons Delhi. Kitiar kitar jong ka project bala play ki kentop ya ka Maruti Super Carry ka way ka Honda generator bat ki solar lamp na ka bantaban pendon kam hai ki lep hoteli ki school meet ki baton ha East bat West Janta Hills bat ya palat aspa tali ki longying jong ka Lasken block ki ba da ka repso thungding bat ki de ki lat ka mai jakpo nalar ki ki jing pen bna ka nabat ka lapin bna
ru ya ka jing pelai pisa na ka bentaban kentiu ya ka Yalong Civil Hospital ka Umulong PHC ka Nong Talang PHC ka jing shna ya ki yang Anganwadi bat ru ka jing penmi ya ka boarding lingba ki hydroja habaro ki district jong kechala. Chief Postmaster General ka North East Circle hinin kasngi ula sami ki dak seva award arajar alpuwe North East Circle shakinong trey ki banabaro kawe ka than chatay la mingi kiti ki khusnam kilong ki badondor na kabanta ki nong trey jong ka yeng dak bala ay na kabanta ka jing shakri hok ba jing tibet haka kamba ki trey bala jusam ya ki haka jing raki ya ka National Postal Week ka bajupan long man na kasnem isantia rani ibalong idkot jong ka Postal Services Board ilong bay susarong ya ka jing Sakri bhajung ki nong tre ka yeng dak bat ka ne ka kusnam kat ai man sem lem yaki wei ru ila ong ru ba ki don bun ki jing e ba ki nong tre ka than chate la mingi ki yakando kum ka jing bambyang ka network bat ki wei wala kat taru ka than chate la mingi ka la tre bha bat tang hapo khandiap tayo ka la ban kinjo shispa na ka shispa kat to ko khubwa ka la kot nak All India Radio Shillong.